Hello friends, sam laga notun video de welcome kori ase. Amikan naga manukan supra rukhi thaga. 28 Koridang Assembly by election last month April 9 di loise aro aje me date 4 de result do ola laga amikan tikhi pai ase aro sob manu laga mon demak te kondo party aro kondo candidate olabona koigana rukhi thaga aje finally result do out korise aro amikan yate chaniboli parado hoile PGB candidate Sir Doucher Mchen Taibra 7,317 votes baigana Taibra jidishi koigana ido koshi cover ekta apuni kan ke share kori ase aro ido amikan takan chuijon candidate to khili thakise aro takan chuijon brabe kinika votes kando baishe ido phalbra ekbar sai sabo aro second day Major Sir Doshikaba Taibra 4,194 votes paise aro taido second position de aishe aro edu nishina next candidate to hoile amikan sob manubra chani thaka laga Sir Wapang Taibra be edu third position de tai paise aro tai laga vote to amikan saisi kulido Taibra Sir Wapang bra tai vote pa do hoile 3,733 votes taibi do PC tangor margin baise aro taido hoile third rank ti ola laga amikan tikhi pai ase aro Sirwa Pangbi tai independent candidate korigana edo laga election de candidates kora laga asi koigana amikan supra chani ase aro next day amikan saishi gulido Sir Abinjang Taibrabe tai laga votes to hile 3,219 votes tai edo baise aro tai do hile fourth rank te enika aise aro Seraban jang do hile tai laga party do saishi gulido National People's Party tadibra candidates kora laga ase koigana edo bi apuni kange share kore ase aro next candidate do hile Sir Mcha Taibra tai laga votes to hile 145 votes ido paise koigana amikan tikhi pai ase aro tai laga party do saishi kulido taibe independent candidate tickets loigana ido by election de khila laga ase koigana ido bi apuni kange share kore ase aro amikan next candidate aro last candidate to saishi kulido Sir Chalukumba Ao taido hoile Indian National Congress laga tickets loigana khila laga ase aro tai votes pado hoile 144 votes inika paise koigana edo apuni khangi bi short para chanai di ase aro amikan sopra rukhi daga laga nature laga support to kondo candidates tagise apuni kan prabe comment section de koi saise gulido besi phal hobo koigana edo be share kori ase aro amilaga side brabe idia Sir Doucher Mchen tai kondo PGB ticket luigana khileshi aro achi tai do vote PC margin bra tai bra chidia laga uperde congratulations wish kori di ase aro tai bra amikan soba akhara ki thakibo public nemide aro takan laga constitution aro nagas in general nemide kam pesi phal korigana chaboli amikan sopra prathana korigana rukhi thakibore koigana edo short update election laga short update abuni kange share kori ase so kiman chombra ido video sai ase abuni kambra phal lage shikoli do manu kange be share kori dibi koigana last day sob manuke request kori ase